Hello guys, welcome back to another Thusim. Thusim khana say ki tau hitin Namil Ponge PART-4 ana say tau hite ana swat val tan break yong na kila swat val na abul lang na hey may theo hey tan his zong le abul lang na hey ta na tha het no male description na link ko izin na ngai tha ki the hi it pihile PART-4 di na chu ana say pan tau hite Thiêm zil hin ho to lungset chi ko a ha dan adia ilia khasim to lungset nei ko ba ha dan mun chom choma hi lo le long distance relationship ha dan jong e soun a hin la ka kum le khat din lungset hin khwa ki pa na mu jing te din Thiêm zil hin ho le lungset ko a ha na ima di lo hin ki lungset hin kho ki Thiêm to le I bole to lama ki support to jing hin kho wang lungse na lo ling jing je ti zong ka agel ki the hin hitabang chun kei le ka lungse ka ngai pen nunun jong mun khara pat mun khana le ki ngai ka hi lon jin phat ong a ki mu to hin khoman khom ni jong achom ji di sadin kamuzin pul do hin kho ti diham ki ngai ki lungse hin kho ka hin man lon hon jong simlai hin kho to ko puma hung chi to pe ka hi lon jin ka kom le ha sa ka sama ma ji lonin hi zong le iba ki lo di ham ai ni dia apha zo pha le ni kho ki lem hung lung nan ti dia ki lem lung mong ji ka hi zo lon ta ni hi nununin ai vai la na ho le ai son lal na ho kam cheng ta ka koma asai cheng ho wang kai din zong ki phat lam om zengin Deborah le kei ke ka azong ka din mun hon wang son dal khop set thei chu ka hi hon nan a hi wangin kalung gelin wang nunun teilo chu nu mai dang him ka ngai thei pon inia wa kun hung ki ngai do le ki chapang lung set zal ham nunun ai song dal jong le ken nunun dal ha Deborah ka ngai pi zeng di jong chu kai dia jong ki oi lo ma hi zengin ken jong ka gyal thei lo khat chu a hi phat le ania ki khelin aki haizin chom khat len khom na pha jong ki chai tan ki ngai le lon jong leng malama phat chom na di kerel ki sim che ka hi lon jin koi ma jong ki oi mo chom thei lovin kai jong nunun dalan ka thim zil na mun lang zon din na jing ni khoma ma in ka ki le pai ta ni haptani masang zem hwa jong Deborah hin message ai na thot jin more akon na hung ki le ting ka in lang hung wa pa o tia ai na message jing khat chu hin kai zong direct leim hung zot di zong chu mi vet kol na noya ki zin enjole dei bangin ki wa do lal khan te tin ipi hile Deborah te khulang phamasa ingting ni be hi zong le gawa mai inge tin sinam kom khulang ga zon pe ngal ta ne hi Deborah kom ka lunin anun boy nagil ki lo ham na loi nun ka ugo hung the tin en jong ne lo lai in na nanga in tin pon khon to ko min ei hin ho pi pe jin ke jong ki phat lam ten heno na ni asa do di chula ai ki thu pi tat tuk ngap lawa tia ka ga to mai le anu jong amo anui do jengin alang khana Deborah in kong khat a hin la do in bo hin thu in ini a khom di he ti le saidi bel hilin kane khom ta vezeng thonin Deborah nu zong hung tot pe kinin nang ni pi hi naki mo olop ngam hone tin hung nuin kaila ki phatlam li di zeng ka hin paudo ngam lovin kane hoi lam kai ham jong helovin ka zeng tan kai ni an ne khom dan jong chu ka ga gele nu pa ki lung to ta hok ka bang ngal honin ale lam khana ka ki phatlam wangin ka gil zi chun ka du wangin ka ba asa zeng tan Deborah in malcha pom khat a hin kila do in ai hin pin hin la ka da zeng ne hile anun jong Deborah komin nang na du wanga na gol pa chu malcha ne theilo mi hidi cho mingol tiaga sele Deborah jong a kho poi hema ken ne tangi tin apat pe zengin ke jong ka gele Deborah hi alung kho ta to in malcha ne jong a hat da kit pon ke jong ka mo me chop zengin Deborah nu hi ka gel lo lam pen a osu ane amin mi khuto thim ta kha da hin a koma yum le lung mon omin
ami hin azong a ina hunglung mi zong welcome dan a them ta hin ne la cha bol pon tho mi in kamudo in a hung phalma ma zing hiti sun ka kom le Deborah le ke zong ai to jilonin pasal hom tho te hi jiun ei ngai luma ma zingin a cha banga ei gel jing dan pi chu kidang ka sain chom khat khulaya ka ga wa le lonin Deborah wangi anu phat to ama phat to a in chen dan zong lungmon mon jing khat chu hi jin keidin kamong mo pon ka bol ka to iza kaya thim jil na lam hian dungel sei na lam hile secondary ka hin simpana kona keidia ka kisin thei pi ta a hi ta jin ka lungmon pi le ji ta nei chom khat ka ga wa le lonin a hi le Deborah namit singo tin kidang te nei hin hopin ke jong bo tam lo hilen ole kamit ka singe hiti ham tia ka ga don bulle ding ta din chom khat ka ding danin ka khut je lam hin tuin til khat a hin koizin a phatai ha atan tin ka ga ha ga vele bazar ka chi ni lana kapung again asit pha na amana be nga he chu ka hin gel toin ke jong ki pa wal jeng ka hitan ipi ki khial na namua tin Deborah in ai hin don bu pejin ken jong again na sim phat ta hi tin me siu sivin ka ga ki bu gole hin joyo ken na bu pi nge tin ka veilama ka pung chu ai bu lut pi zengin aman jong iki khen ko na chu pi di ka ti hin ka sim phat no ma le ka koi da ne he ti nei hin vet chun ke jong ka mo anuin i romance ke lhone tin ka wa phai kil honi ne hi le kanu ipitia na gel to banga tin ei hin dong pai kinin ken jong ka gel sanga phazo mi hong phal mi khuto thima hi jong ka he to in kalung mon dan ai ti a hung kha ka hi lo wanga a cha banga ai bol jin ka ki pana sang di sene tin ka ga ki zot phai lan le ka khut veila ma hin tu pai kinin na hi mo a na khot ka tu tin ai hin dong pai kinin ken jong ka te ipi ni ki ka ipi se na ume tin ka le ka nui lanin ka le atot ti ka ki chu ji lanin ka ki ngam sum than je ti ding ham ke ni ka awang anop na za chom che che jeng ta ne hi Deborah in zong na Christmas man nom nam khat ve kan ko la chu na ga kilit sak ke jeng cho na ti nei ka zon kap jengin ken jong oh nang da jong hi ka le ki buin tin ka le ki ong in tin abonga asu sa hi anom ha anom lo ha pha che lam jong ke hi so ti ko hom tho ji ham la ke hapon tin ka don bunin itina na ki le di ham skula tia ka ga dole thai ni le kan chi di a hi te nang la ti nei hin dong peijin ken jong ke hi ni thum ka hong absent lai di no me tia ka ga sai le idia mo ipina bolding ti nei hin dong peikinin ke ho jong ka nawa parents meeting jong na lai di he ke jong ka in ku ten ai hung vil dio hin ipi hile nang hana pon tho mai in iza kaya assignment hi adang dang ipi hile nanga kon ka nei nge ni hin aban jong nang zala ka machal ki dika ki ne me tin ka ga asaya hila olela nang dia chu ke jong ka zo jana support di oh ama wang ichanga school chi jong nom lova ei teila hung ma hung na tin ka wa le lunin jingle thai hong hi tan ke jong leim khong zon din ka ki gong tan angai bangin Deborah to an kan khom lanin adia anun pon a khon jia kai ni anu ko mam bu kong khana an kan e khom ji loni ka gelle ka hin khoi chan hamin anup sa azin azi chu aidia jong ingam sung jeng i loi khat adia ami hi na ka het chen hi zile anun ei hom thole ei ngei lu dan chu za cha le ki phatlam pon sipaya ka pei mang jing ta banga hi tan anaw nu jong chapang cha hi wangin asei ngai le in ain sung aki vai pu da no ka vele ke jong kalunga mongin hiti chun vai an ne zo hin ki pat do din ka ki gong tan Deborah nu in jong boy an kam ka gonge nang din tin bo ni ai hin got pin ken jong heno phanan te insanam to ka kilove tia ka ga sele hi jong le ki po phot phono tin ai hin got pi te te jengin Deborah in jong ipi kila tangem min ngai lu ta na pi eile e jong ngai lu ta kila ji
kizil ngai hi e o tin ei no no panin ka ki mola zengin Deborah in jong skula anaki mutu mei hite o sagop le bal jong ka hin po dia hi na du chat le khat ve to school ki khan lang a hi lo le jing ka ma thim lang hungin lang kan hon ding ini ed he tin ka thilai choi hun ei hung tha ta ni ni khole phare ki heizin na ngai banga school chi phan hong hi ki tan pathin lung se din damle bidin class 12 ka zom thei ki tan iza kai ei me pui jing le ei thon pi jing pathin za la hi jin ka umna children home in ka in sumi te ni hung vilun pathin henga panpi na ei thum pi un achi sa ni khole phan hoa ei phat thei bo na teu ki pa thu sejin deal soon mai cham ka nei un ke zong ka so pi ka ngai cheng to chom khat ka ki holim un hin la ka changa da la ka ji zein kalung athom hauzin ei hung vil ting leo anom zin ka ala awat apa ei cho pi zi un hin la ai da la ki ting le ke din seidi go benin ka ki tung zin kalung leng zi lein ka in kutte ka ngai na ki be hun hun zin ei hung vil lo hinga le o tin adi in ka pi le ka pu mel ka mu zi ting ka ngai le azin nu le pa nei lo ei ta bang dia chu ipi le ipu chu nu le pa mela ki moi hi zengin ka kom le a sa le azin chaga hin kho nop na lo mi pi thei la hi lo tin nop le da ki bangin ka ne ding ki ne ing ting ka to ding ki bol mai nge tin thom hau ta in hin kho kaman na zong atam zin hin la again thei na be ya nop sa na ka mu na di zong a lampi de la wa hi ka gen thei ma sa ngai tin hin kho ka hin mang to pe ta na hi jingle thai school che phan he kit ta tin ale lam khanin ka gele nom ka san kalungin ki khel na ichan ham ka nei in gel lo lam be in school che di ka tha nom che chan Deborah ka kolin jingle mathima school ka hin jot de hin an nei na hon thao gol dei tia ka ga khala azami nei le Deborah zong amu nui zengin henge guru tinei in tonin room ka ki heun pamlang home ground la ka vadun chule boarding campus ka su thengun chom ka alawin niong lum pai ta nei kumbul kum ki patlang hong hitan sat le dap ki khan kon ka ala sapten spring season tia zong amin vo a phat lai jong hitan ke hi na inwang winter season hi ka favorite season ti di a hi zegin chom khat adin ki dong le sat lai gozu lai asat adap akop lai phan ho ngai sang jong ma diu hin ken wang phal bi ki chaya sat lai ong ki pat di chu ka gel zo si jong ka akom le ka mo ngap lal jin ka mo thasit sit jin hi Deborah ko ma ka sei bangin jing ka ma thimin school lang zonin Deborah omna renda en ne pa din ka ki pat do thimin ka chi pai ta kumthun kon le Christmas din ai ki sei mo un mitin anei khamin iki zemun kum ki pat til ho hi adia in sunga thim zil ho dia nu le pa ten le kha taxi han notebook ngele awar apa hiza kai a havet til lai a hi zin gari chung hi han lamlen bazar la hi le mi atam zengin keizong khala tet tunin ka ga leilu tan gu thimin Deborah zong ko lovin aga thim chi lunin get ka kil hanin hi le Deborah o kazan anaw nu komin koi ham ahung khu gave in tin a hin sol chu kazatan keizong aning lang khana ka ga ki sel nei le anaw nu ahung pod do a ei hung vet chu kamun hin la ka ki sel je chun ei mu do kit pon Deborah komin koi ma zong hung lawa tin arom sunga lut paitan chom khat pam langa ka ga me tat tu lem Deborah loinun ei hin ko chu kazatan Deborah in jong aloi nu o aza a kamin a hin pha chu aza a phanin a hung podin nang pa he o mi ga rep cho injo langa get hin son chu nang nei cho na tina loi nu to ai ko lut pai lanin kei hung ki sil do inge ana to lanin en jong ka hun min nei hitang to kal ge da ki veiden te bol ta lo di he ti nei hin venin ai nui sarin ken jong ka za chan che a kadin den cho ka ga ti le
kat taste tu ga yana za cha le aki chai he ta cha na zo ve na zo mi zo tin ki sil din ba rom lang a zon bai tan aloi nun jong bule me athu in an ka ne un angai bangin class 12 first day at school ti chu himaya hitan debra le aloi nu to school zonin ka che bai ta vi ne debra to hiti sun ka hung ki vop thanin iza kaya ka gol pha pen le ei to sot jing ka mit mon jong dem lawa ei kho kha ke dia ka phat chom pi le ka lungyal se ne thei loi pha ka nei sun choi hi ta jin ka ngai na hung ki be che che ta alang khana ka lung se nu nun o zalawa ka zo na zong debra le ke ki vop thei ji in ka lung se nu nun pul do na ho jong i chan hamin ei mil sein phat se a ka mu jing le kama a to jing a hi ki le ke din wang ka mo lung se do din a ke tan a hi wangin a lang khana a asama main dong ma la ki kom nom lo i lung se khat i dei a chum ti ta bongin ka mo do in kalung han pe jong le ka koma debra lo le kalung han na jong thling zo lo ta bang khat ka nui pen hi hen ka ki pa pen hi jong le debra to ka thon khom jing lo le acham kim lo bangin ka tan ka ngai do mong tan kalung set mong ai lo le ka ngai do mong ti jong ka ki het do tan hin la best friend a ki hi zin lung set tu sei di jong chu ka ko tet tu hon dia hi zin iza ka hi to na lang zo in ka ha ki pi zi lanin debra in wang anun jong ai ngai lu na hen kai ngai na jong a chom ben ki koile ama nei lung set ma sat a hi ka het zin a ki ngai ki dei banga ka hung ki sin lon hi chan ge ka lun lon a he ti jong ka het him ma mai kai dia chu na lung set na ki hlan di ham ale na hin kho sa iza ka na hin kho kha na hin support le backup na hin bol jing na ki hlan di ham ti din mu na hung hitan khat ka ngain khat ka deye kitila amit tampa ki git di ma hin la na boi ne iza kai na su la pi a na khosa mi kalwala nang dia apha chom di mi wang mu de pon na te tin kalung gelen ha te in ke le ge ka kom le ka ki don bu ji ta nei nu nun to ka ki ho na lo zong phat so thim pe hi tan ka ngai ji in a che so ka gel jin zan kha jonga unu fon ka ko le a che kit pon hitia phar atam zo nu nun o za lawa ko ma hi ta jin ka ngai le wangin alang khana ka son lalna a pan tan kin ka ngai le wangin aman in zole ki ngai bidang an nei hitale o amonga zong ei ngai ei lung sen hi le ei kho sa in tin ka akom holiday amu ho zong ei hin kol dom ji nam te a hi lo le khat vei jeng cha zong so ti amu lo nga ba ha phan hi ti chan pi ki ho khat lo ka o zalowa thei hina ei lung se di ta hi le ei hin kol te in tin ei ho pi te nan te tin ka le kha simphat hi to time pass ka bol sot wal te tin ka text kala do in not si za kai ka ki copy ta message ahung lodin ka ga vet le good night tin Deborah ne hin visin ken jong same to you ka tin ka le reply imut pe de ka ti jong le ka mut so kit lo ha de ka ti jong le ka hang up chat kin hin ipi hiletin chom khat games ka ka min ka nei mu la pe ngal ta nei Azing school ki khan jowin go hung chu pein ke jong Deborah ko ma chom khan waiting shela hite go phat nga hite tin lim lang kadal peilonin chom khat pi chu waiting shela ka tawlonin akoma mai lei nu pi ho luk mai niau cha cha bol ho ko min cha ka don lanin ka khyo lim lanin Deborah in jong ikimu to masat penya hilai waiting shela hi ikimu to na gel do zia ti nei hindongin henge adi a go azu si ting ka gel to nom di sat ji to ala si le ba awanga masanga chu anaki pum het pha lo a hi bovena tia ka ka sil henge ke jong ananda ko hung kai masang chun private school huak kai dia kan umahin ipi di le le ham kaloi nun hilai hi admit akibola ke jong kaloi zala ko hung kai kha aban ei ni hung ki het tia in sei chun ken jong na em in life pi ham tia ka ka dole adang dang zonga hidi poi simple thadin ki seile nurse
hi di hi zing kaniawa ko nurse ka hin tu pe hi ti ja science stream kalu lo hi bove nangla tinei hin dong pein kei wang ke hi lekha sim ka lunglut mo pon hinla ei to so theila lova ki lunglut le zong le izo chan chan sima khunung le bol thei bol di ti hi a hi te tin ka ga ki ho lim le thoni na hi le Deborah in sang class 12 fi chai zo lang le kapute kanu naute ho dili langa na tong umin tin na ke zong 12 hi loling sela age zole kanu le kapan kapute ko ma college aban zomdin gampa ma ai sol hon mai the a hi te a hin ti pai jane hi le ke zong ka kin dot zengin as nang banga gampam pot le chun nei hi milita helana tia ga adon buni na hi le hoila aki ngai hi lo wangin ipitiam kamo mil di wang ka gel thei hi ka sei do lo wangin ka hin ngai le jinge ugo tin cha cha thimle ki phatlam thimin e vengam di pon hin la lungela a sei di zong ka het sa hin ke zong ima sei lovin satin na po a ka til henge na ki no thim ham ichi di hi tam a hin ti pein ken zong henge mo chi tai hite injole ni la lang asot ji le gari hola ha ji tin asatin a hin lodin guzo noi chun satin ka ki khu khom hanin ka che peilon ta nei ka changa ko kom le ka ki gel jin nunun ka ngai na hi a thon hi khale o Deborah la ka lung sima ma tan hin la zol pe di zong nunun to ki ngai ka hi jin en zol e ke dia ki ta ana jing hi le awang sepa ka hi ki de hin a hi wangin ei lung se te ta hi le wang ei hin kol nan te tu ni ge ya ei hin kol khalo so ti la mu te in tin ipi le ke zong Deborah ko min kalung ge la chang sei tang kalung se mo hi pon en zole nunun jin wang se khaleng mo se a ei ngai lu ei lung set ka cham de hi zengin Deborah zong kalung set mo la ai hilawa ama banga ei kho sa adang zong ka ki mu ta diam tin kapung ka ki buin kapung ka vegeting Deborah ka gel dozin azingin school adin ka ki gongin mathim ta in Deborah te na ren lang ka zon phaizin get ka ga pha chanin ka vetle ageru chabi anaki kilin kalung don jin chom khat ka ting tenin na hile avela mi ga do di zong chu ka za chain kino thim ten Deborah number ka kole switch off agiti panin lungnom mo ta in school lam ka zon phei ngali na hile Deborah loinun avon ho ki go na ain lamu azot go chu kamutan ke zong kino ten ka lei phei ngalin ka kovin aloi nu kom chun Deborah te get la chabi ki kilin nang la na von to an thil to ipiti dan ham ilang na chi go nam tia ka do le henge tu lai chang den ki panta sumlo a kon phan hita hela tu hapta Deborah le ke school ka hong theilon lo ti he ugo Deborah in nang chu ana sei pin atia achi di ko na chu kapa in ka phone aman di he ka sim card ka kila do ding hin chom khat pi ka sim ka choi lo di he tia na kol kha ati na hin sei ken jong zan tha ta amut ko na zong e hin tek sai he amonga tu jing ka kol le switch off ki te paya le ke jong ka mo lung dan he tia ka ga don bu chun aloi nun jong apu te chang aden diu ji in zan la chun apan gari reserve in ahung pui anauto hia chu ke jong zaudi ka tile thil ka cho di to bazar ka chi na di uma le ka zaw man daw hi chom khat pi jen not si han iza kai nong koma ka ki copy na thei hon din school ke anapon thon atin na mi him nu bai tinama jong in lam zon din a parking lango a zon tan ke jong thasi thim nin nuple dam lovin school ka zon phei ta school kalun zovin jong mathima hina lies in students adangla koima ahung be nai pon kachangin lung no mo ta in chom khat pi zen kaumin hapta khat lang zen kachanga hitia school ka chi jing panin ke zong pul do ka hi ha ipiti ka yam e macha thanup nei him ka nei ta pon hin la school ke absent din jong chu chom khat zo le ke koma not so akiji kilon de hin no mol he zong le chom khat ni ka changa thlat di ka hi tai tin ka dop ka da ki bangin school ka chi chi ji tan
hiti chun hapta khat le ake langpi hi Deborah le aloi nu zau lo chu ka khala zo pon janlam nidan gi le akim velin ko lahungin ke jon chom khat video ki vehen tia ka ki jam pe na hin ka vele unknown number khat hin ken jong kala le more langa ka in kute kanulin te anahin go ito na ba una na dam hinam tinai hin hopin ken jong henu dam pe ti de hi jing na number khat pa le ipitia cha hinin kol ham tia ka ga dole simni ka choi a hi khat chu wada hin atam zo hi jingen hi kamana hi te tin ako ma chun kanau kim nu ogin ka za zin ken jong nu kanau chu hin tu sa chom khat ki ho thaninge tin chom khat pi zen ka ki ho lim thanin kim nun jong nun in dong ma chom anei ta chula tin a hin sei chun kidang ka sama ma jingin ka ta san he koi sei na an za ham tia ka do pele aloi hon asayu ka za hi bove ata a hi lo ka he poi tin a hin sei pe jin ken jong hi mei the hi ka hung line jong ni khat skula ka ga wa chun ama khun ei zol jing je tia mi khat ako in ei vet se tia ka ga sele injole apul do walin ate tina hung tot pe jin ken jong hoi lang pul do amonga ata a hi a zo hi ke lawa ama to la ki ho khatalo chom khat pi ka ki ho zo lanin lungel no mo ten ka ki chol pe tan ale lama ka gel le ki ngai pi nei ji a hi ba lungmong sela jong hitte inte nun wang ka ta san mo na lo me ama zo nei son dal ham tia tu ni ge ya ama ja ki ta ki jinga tin ka ki gel in le chom khat zovin kana mula pe ngal ta ne ka ki hei le na lam le ka vet na lam zo si chu thanom na lo na le la set amo jing nunun ka ta san na ho jong adai jing tan kyo kha na lo asot le ka thu za ho ka gele ki to ka sama ma jing jin ngai le jong leng in zo le ka hin kho su si thei khan te din ka ki het mo sa ji jong le a ha di sa jin alang khana Deborah be ho pi thei hi le ka hin kho nom dom ki ding tin lungthim kap sa bangin hin kho ka hin mangin hapta ni ling de pi chu Deborah le aloi nu be ya school ka chi jing zovin ni khat vailam school ka zot langin Deborah ne hin kolin ke zong ka gari to pe na hi je chun ka fan rington a hat zo pon gari a kon ka kumla pung ka vele notification a miss call kamo pejin ken zong ka le call pejin hi le Deborah now nuin a hin tuin ka ho pi pe now no ula tia ka ga do la ka unu apod de heo inzo lang le kan call sa adiam a hin ti pejin ken zong school ka lu te hi tan ki khan lang le hin call nang e tia ka ga se la now nun zong ke ho zong pung khat lang le ren kom na mun ka hung ki le di wa hi te a hin ti chun ka ki pa fa jing na now nu komin school ki khen ding ka hung pa te hi no Deborah an het sa to o now tin kalunga mong zengin ka ki no zi ham pa jong chu chal mo ka sa le in ke jong ka notes nei ho ka chegin iza kai ka ki su to in school ki khen lang hin ki no thim ta in Deborah umna lang zonin ka chi pai ta ka galhun le Deborah jong ki sei mo ta in he to buhuna na kobin kot benga ka dingin hello tia ka ho pile e hin ven nui sevin kananga ni he go hung to ti nei kovin in langa no ba pe hetin ano ba pu khat a hin hen kane on Deborah in jong school kamulo na so tan jing le school hung di jong ka za a changap te tin aga tot pejin ken jong chemistry le bio a not sa tame physics wang diagram to tambe lo ji thong ne hi tin a notebook ka thumine hi le ama jong adain nang zo in a note so nei da la pot na hin sei pein ke jong thip pein a bek kala na practical notebook le dang a thupi diu ho a notebook ni la thum ka bek a ka hengin ken hin ji na nge kitia tin a phun to a het ka kop de kom chan chu ki dangai sa dan hin ai mo nu sanin ipiti nei za mi kho sa ta to na ki love in tin ken jong pha jo sia nang bo ka bui sa di ham ke jong nang dia ka bui ni di mong a hi tia ka ga don bot le hina chu nang wang na fele
tin phat so thimpi ka to denin in sunga ki su theng ka in gp thei ka gp in khojing pe te hi phanin ke jong ki no thim ta an Deborah komin get mai lang chen be ni hung tha otin akilon dolanin Deborah in jong bahara din hi chi hi ki po otin somngai hin pin ken jong ladi lovin ipi angai he ki koijin seinom khat zo ka nei cho ta ki phatlam thima ka ga vele Deborah in jong ipi thu hi ta dem ngai no mo me sei tongo din hin don but pejen som khat ka ding tenin me siu sivin jingle school ki khanting BT Park langa som khat ga wa hi te seinom ka nei e ta ka ga ho pejen kidang sa athim hin tin bahara din ki pian na kila apon ipilom loma hi ta dem na seinom din nei hin don bunin ipi hile jingle school ai ki mu tu di ta chula ma idam le tin ke zong kalung gela cheng seidin ka vai le in me siu sivin bye bye tin in ka ki le paitan chom khat zovin ka gal vele Deborah zong ading den na laijin kom chan chu ki dang asa haidam ai hin ve ve na laijin amo onui zengin hiti chun namil zo ponge PART-4 chu ki chai ta na hi ai ngai ho zo si chunga ki pa thu ken seijin abanom be lo chu ananga aphot kin hote Thusim ngai zo si chunga ki pa thu ken seje Thusim dang ananga ajing taw hitele